perlok yang sang bahai phi cha ke YouTube channel jonga te hakani video ngan pani phi kumno ba phila ban download yo FL Studio Mobile aku phone jong phi klem da pandut pisa wat sitang karu ha oi uneu up te ha Play Store phim la ban ya free u phi ha ban siu ha do live pa tangka te hakani ke video ngan pani phi ar ka benta banengkong kumno ban download yu free makana lani mdan bajing si watch tengkaro lang ba kitrik bangala bangan peni phi hakane ka video kedan art lai tali kitrik tengan peni phi menta tang ka banangkong ha oi nyatip ka kham slam ka kham simpor ta ka daw ngam kwaru ya ka video jong akan pen boring phi ina ka banga pen slam ya ka hado kata kata tai per ngan suang ka wai ki perlo ka bedang sedang thamai nene ka bedang yo i thamai YouTube channel jonga ngandai nong kendong ma bon berikot kumne wei ngandai nong kendong ha ndai kum ki wei ma sa sor lane kila ya ban sna ha kino kino jaka pa kam internet video ta ba ngapa dang dai nong kendong dang duk teng hap sna kan sa belap be yo ai ma te perlok han rai ka kermen scam ba kan video kan rap epc bon ba la kalong ha kino kino jaka bang record ru te bedang wan thamai perlok sang ha dai kersan lam YouTube channel jonga dak ba phi like ba subscribe ba share ro ya kan ke video ki barim ru ki bam paju laju subscribe sang bahasa de rap kersan lem para kasi ha ki video ngam la ban pendang pan thiang nge phi han re ngan la ngan persang khat pa la ma na ka banta jong phi te kanai ka wai ngalap ba ka don shibon ki bai tho pa YouTube kumno ban sna trak lang ba FL Studio tang ba ki khlem ye tho pan kumno ban ya ban download you free don ki ba ong pa phi ha ban siu lai spa tangka ani ka ta lai spa tangka tang na ban tau to ya bangim dai pa nim pa dai ki professional lani ke bala treman sna music te ba super sab ai lai spa tangka kalong ka ba hakis ngi ke bang im haki jing kardo ke jing hiran jang per thai bam dan kam dan jam te perlong an pani phi pat menta da ka ba ya free haka menta ban kong han rai ka bat ka trik ka ban kong te nang kong tong te menta mo ai khle bang ngila poisa kane ka menta te perlong sang bha nyepet ban ngado bukun wanom skip wat si bentaro ya phim nang show ya phin kumbakla te phim lap show ban le kata te perlong nangkong pihak ban le po Google Chrome nang ta phi dai ban dan homepage yang Google Chrome phi dai ban dan homepage yang Google Chrome dan nang ta phin ha ban wan FL Studio installer APK pihak ban tha FL Studio installer APK nang ta sa search ya kata sa search nang ta kan pau artali FL kin pau kum nei ma bon tali la ban pau do lai sa tali ma shang ha ka jing pan i jang Google te jonga kan nei pau artali kan nei ban kong pat kan nei ba ar kim dei ki link ki bang hi dan kam te perlong da philia i ya ka link kan nei ka link hatrai ma kan nei ba tha apksom.com kan nei sa klik ya ka to namar kan dei ka to te ngan klik mangaro ai kan nei menta ai ai wanam ke than ma perlok ka kham tlar ka network jonga namar nei ka dai phone 4G Redmi Note 11 Pro 4G te ka te ka ba record nga menta pat kan dai ka 5G te ka kham kloi ka ba record nga ka mam lai lai pat kan nei pat ka kham tlar ya kamera ka ya kam sai ba ba record ta ka daw ma te pinta chang nei ba tha download pinta chang to ba tha download ang tang pin sa uploading ang ta sa scroll biang seneng ni i biang ba tha ang nei download sa touch biang ka to ma sa touch ka to ba tha download okay da up kan ang ni phi download again ma la ni pin kan ang phi download na ma ngala download teng kan ang nga download again te hang to ngala touch pin i te ba pop up ma kete nang ta sa touch te detail pin i hang nei ba kadang downloading te kan don hado kum te mo ka kham ka slam ber ka simpar bhai phi ban download te ngala dan ka ba ngala dep download ka ni harum hi no ka ni harum hi ba ngala dep download te ngan sa klik ya ka te nang ta phila dep ya ban download pin kan sa pa kum ngani barum nang ta sa to chang to pa hang to kan ong install te ngin install no ngadang amma kam da slam thani ke nei panong puslai kam da simpar than hado ta ta ala dep
mentah stang man scan hi namar ki phone baro kin scan baik ya kani namar kadai namar uni udah third party app dengan open mentah open oke hang ni ke hang to ngan gran mo baik hang te ngerid and write SD card permission kani ma ban allow ya kate dengan allow nang tang ban toy sang ni last betul install ma nang tang touch nang ta kan ang yes ban toy sang ni betul yes nang ta allow from this source kan mi kani ga bapam nanti hagi Redmi hagi veki phone ya bakam mi rumah tang bangani gede Redmi Note 11 Pro kami baik Samsung jonga atau bang record kam cumi rangam nakam ma bakam ni tiang untuk ngaban back sisin nang tangan touch install ma nang touch install dengan tip ya oke mentang adang app ma install hasap touch biang ni betul install ma Ban khus lai seperlong anya tengah thut ma ban keren ban ni tho ep en reng betul ya tho ep kat bang la ai kat bang tip ai te hang to bit touch allow while using the app te perlok FL Studio jonga ula back nama kada bangam allow ya katu ka microphone namar dang allow ya katu ban record pat ngam la show films ngotho show ya ka bang keren te ta kada ngam ban sing haban allow pan kena ban la ban play ni FL Studio dengan keren pan hakau da kawai pat kar koma te sai pe bang hado bukun te kan pop up bekum tu mentakan pop up kum nema another app using microphone there be no sound in this recording ngah continue ngah skip na pitu ban download te hakala pa tong kum ni pe la ban edit ma la ban touch kino bilinca kidan kam te tangan ni perlu kebentar benang kong ala nang ban download yani studio te tapi ko pentik kam te ko pentik Samsung te sa comment ha mai ko pentik de ka wai pan mo ka tri sa comment ha po YouTube channel jonga somehow what on click ban comment te perlong da ko ban tim da ka wai pat ka rukam install ni ka rukam ya ni FL Studio philaban comment ha po YouTube comment section jonga philaban comment ka bapi ka ngam nga allow lut ya baro kinong comment wala kadai baphani wes ni ro ngam ju ko slai nga allow lut te ta kadang philaban comment nga ha po ki comment da ka wai pat ka trik mar dan sa artali kebangan sahi kai pi next video sing pa subscribe da bi ko tip ya kita ki trik la kalang ka ba ep da ka ne ban le te tang tah perlo ko ble sibon ba phila pe ek video jong ha do bukut ngada sing comment bat sang ba ka jing don kam jong ana meta jong phi na liang jong phi yang atang bapinsu share ba like ba subscribe ro de ya kane ka YouTube channel jonga kalong kum kajing ai men sen te jong phi yang kawai na kita kalong kum jing ai men sen ba phi kersian mo ba phi ko comment ne pang mo ya kane ka YouTube channel jonga te tang ta hai perlo ko bless you bon